Kundikia the nyodo ni kiolote tekaira mwangaza kikiwa nwene india kure anto kenda kutitanga munini wo kie DJ motumanto edingia nerethirite nendia kiwa mwana botariki 18 bakedra nende bakemenya mabubuongo kuma kirekoti katena kwa bedrite bakiolota ngamana kaira mwangaza na kwenwa tumite madiko ya sniper kedra itira kwenonto nabangite kwithira nende na mutemanio nterucha kabuito tariki 13 nedrite bagieta na mbere na kuwa bakethira bagietera mwanka muthia na kumenya omabubuongo nindi bwegamba kinyaredrite aikakia koti kulingana na Boniface Mongera kuma Nairobi na kwithira agieta na mbere na ututariria nindi mugambi manyara na ugwete oratithangite munini wa governor mutumanto edingia ni ontunende butumbika nontu koti etinainya yomabilietini na kyo getigire kiumeke mwake ugambi wa gavana Kaira Mwangaza mabungeseri tubwethero bogitu mugambi thene Bahati Mwamwe milimani yekunde ni odonu barungamite mbere garo bungeseni tiaja Nairobi bogete be na riro bonene mono ora mwana jo muno masinitazi ba mwere no mugambi thene Bahati Mwamwe akethro akiamua ntukuwe tariki 18 Daktari Julius Ombijewe no mwandiki muno ikundi yake Kaira Mwangaza narikane aja niengirwe Senate na kumegita leu Reverend Mutuma Toithinkiara governor designate na tontobo kwethira akiugaga ena powers cia kumurita from the payroll jau imanto ya tiombekana na iraita wa exercise in futility nonto goteonge deputy governor amenya kuritwa tingo mutaratara jo litanga mana through impeachment ojere impeachirwa kwena barabara arathithirie na barabara eu yongwa itwire miaka mingi tethithitwe na barabara eu itete kwawe na itwigitwe mbeca iria atumirite kankuria kawira ugaga go karetie kana Kamiru no kauga go karetie Miru ukaritie na Miru ukinyangaia katugukwira ugwito kwene na gwatweterete Murungu atethie tariki 18 wane Jabobo tengani gavana Mwangaza echoka kamenero ntuba kwethro ake mwinyire munino bora mutumanto edingia arege kundi kuwa itina nkarare mathogano kana merio ati gavana Mwangaza no kwethro akiri antu kana kwethro ba mathira bageta kwamba magamba kotini gavana wa Meru miambo eku na mathitho yaku ya kuwa norite deputy governor kepiro implement wo tukirae na tukuonae antu beto turotangaza kuurukia sniper tariki 13 December njumera yeyete Kawira woro thithirie sniper dhuluma woro tumite muchi yoyo ketho yukirira no njuma weu tariki 13 atangaza kwethirwa kwena county hundreds nikenda mindie chietu chionde iraimurika mantu chieta kumurika mantu yawe na ireka kumurika mantu ya sniper wende ndro kwira atire tukuonerete 18 na 18 ete kuraya na kendro me ya Murungu atire ya nkima sniper ate na meri nene Kawira otirana ukamea kirunduke sniper ke moyo ukamea sniper airwerere mwanka arakwa kiro yaira na ndro kwira atire very ke sniper twana to sniper to twele na mwekoro wawe Kawira kari uterebelia etene ke county ya Meru kinya sniper egirweri nene akathunuka na atura Boboro nabu bonge na kulingana na utali wa kiwatho kumakirwa kiri Marias Maranya aliuge gambala kumutanga DJ Motuma no tubonto boro kurekana teto bisine kanya nkoroketi tame chemanione impo mcharugo irite makiauka nao governor in this case to a petitioner in fact is one of the respondent to a petitioner kidra ka petitioner ka wa impersonate the governor this job akarea korita then that could be okay but an individual from outside our deputy governor has failed to do his job when there is no specific complaint from the governor herself na non tubona ende wakiri Maranya arongera kadhari akaugojo this is a matter employment is not a constitutional issue. The court cannot hear constitutional court cannot hear employment issues. Employment issues are only heard by the Employment and Labor Relations Court. Number two,
it does not meet the threshold of a constitutional petition. A constitutional petition, you ilasima petitioner a particularize which provision of the law it breached. At the same time, kukarakiugaga petition titiumbe kwithira ikija ndene ya court, then kiuria kira tukuria ni atiri ka kwa tuika deputy governor kenga through court na ninge mutaratara yo rutererwa legislature kona ni ora process yeta kuma assembly monka senate, so nteto ire che kumakia antu a mero theri na bagakara bakinogaga inteto ire ite obatethia ngavana former Kawira Mwangaza tugweterete tukuonerete 18 turendo kuingiria ya mobile yo penalty no theri wetagwa Mwangaza ukaona mundu wake nke reporter Ntoshero TV kuma ja kingine ngine na kineke mushoni robi mbita Boniface Mungera.